Igitondo cyiza cyane inshuti bakunzi ba RGTV Rwanda, twizere ko mwaramukanye amahoro y'Imana, ibintu byose biramutse neza cyane, kandi twizere ko abari kujya mu kazi biri kugenda neza cyane, kandi n'abakagezemo ndetse n'abari kwitegura mwese twizere ko bimeze neza cyane. Umunsi ni kuwa gatanu w'icyumweru tariki ya 26 Gashyantare 2021. Urabona ko rero turi kugenda tugana ku musozo w'icyumweru ndetse tunagana ku musozo w'ukwezi. Twizere ko rero ibyo mwateganyije gukora muri uku kwezi muri kubikora kandi bigeze ku musozo birumvikana. Twizere ko rero mwaramukanye amahoro y'Imana, kandi twizere ko mugiye kwibana natwe umunsi ku wundi ndetse n'uyu munsi wose. Inkuru zose turi bugende tubagezaho hano kuri RGTV Rwanda. Icyo tubasaba ni kimwe, turasaba gukora like na share, fata inkuru sharing inshuti zawe kugira ngo nazo zibashe kuba zigenda zimenya byinshi bigiye bitandukanye. Kora subscribe, nurangiza urakanda ku nzogera iri iruhande gatoya, biragufasha kuba inkuru yose dushyizeho ituba notification kubwira ko inkuru imaze kubigeraho ako kanya, ubundi bigufashe guhita ureba inkuru bitakugoye. Rero muri iki gitondo inkuru mbazaniye, murabizi ko mu kanya gatoya ku isaha y'isambiri n'igice aribwo Paul Rusesabagina ndetse n'abandi 20 bariganwa hamwe aribwo bari bwongere kugezwa imbere y'urukiko babazwe byinshi bigiye bitandukanye. Ariko mbere y'uko aburana, umukobwa we wa Rusesabagina akaba yari indimi abamubajije ku magambo se, bamubajije kuri se impamvu atagomba gukurikiranwa n'inkiko. Umukobwa ry'indimi habura icyo avuga, ahubwo ashoza intambara ku Rwanda. Urumva ko rero ari byinshi bikomeje kugenda bivugwa kuri uyu mugabo mbere yuko agezwa imbere y'urukiko. Rero Karine Kanimba, umukobwa wa Paul Rusesabagina, yari indimi yabura icyo avuga ubwo yaramubajijwe ku magambo se yavuze hamagarira abarwanyi b'umutwe wa FLN kubaka kugaba ibitero ku Rwanda. Ni mu kiganiro The Newsmakers cyatambutse kuri televiziyo yo muri Turkiya TR World, cyabaye habura amasaha make ngo Paul Rusesabagina yongere kugaragara mu rukiko aburana ku byaha by'iterabwoba akurikiranyweho. Cyari cyatumwe umukobwa wa Rusesabagina Karine Kanimba, umwarimu wigisha politiki mpuzamahanga muri kaminuza birumvikana, hamwe n'umunyamategeko Gatete Ruhumuriza. Muri iki kiganiro byari byitweze ko abatumirwa bose uko ari batatu baza kugira ikiganiro mpaka, ariko ku munota wa nyuma umukobwa wa Rusesabagina akora ikiganiro wenyine, mu gihe abandi babiri bo atariko byagenze bagaragaye mu kiganiro ubwo cyabaga. Rero umukobwa wa Rusesabagina yumvikanye umwanya munini avuga ko se yashimuswe, ko ari umwere, kandi ko atizeye ko azabona ubutabera buciye mu mucyo kuko ngo nta buhari mu Rwanda. Ibyo ngibyo akaba ari byavuzwe n'umukobwa wa Rusesabagina. Umunyamakuru yamubajije aho ahera avuga ko se ari umwere, mu gihe hari amashusho ye yakubiyemo imbwirwaruhame zirimo n'izigize ibyaha ashinjwa. Rero Kanimba yasubije ko amagambo y'umubyeyi we yumviswe nabi, kuko ngo icyo yakoraga ari guharanira uburenganzira bwa muntu buhonyorwa. Umunyamakuru yamusubiriyemo amagambo ya se yo muri 2018 avuga ati, igihe kigeze ngo hakoreshwe uburyo bwose bushoboka mu kuzana impinduka mu Rwanda, kuko inzira zose za politike asanze. Ati n'ibyo atari uguhamagarira kugira ibitero hifashishijwe intwaro, rero sinzi icyo ari cyo. Mbere yo gusubiza, Kanimba yari indimi umwanya muto akwepa igisubizo, maze agira ati, ariko urebye amateka ya papa wanjye n'akazi yakoze mu myaka yose, yahamagariraga amahoro na demokarasi mu Rwanda. Urumva ko rero ni byinshi uyu mukobwa wa Rusesabagina Kanimba Karine yavuze habajijwe kuri se ry'indimi umwanya mutoya
mbere ko asubiza ibitumvikana. Ati niyigeze asubiza icyo yarabajijwe, ahubwo yahise avuga ko se yashimuswe kandi ko ari inzirakarengane yo gushaka guhuriza abanyarwanda hamwe kugira ngo bagire demokarasi ya nyayo. Umunyamakuru yamubwiye ko muri iki gihe bisa naho ubutabera bw'u Rwanda bwigenga kurusha uko abantu babibonaga mu gihe cyashize. Mu urugero ku batavuga rumwe na leta nka Diane Rwigara batawe muri yombi bagafungwa, nyuma bakaburana bakaza kugirwa abere. Nuko nimba nabwo yavuze ko nabo bari batawe muri yombi mu buryo bunyuranyije n'amategeko. Umunyamakuru amwibutsa ko baburanye kandi bakagirwa abere. Ibyo ngibyo rero ni umukobwa Kanimba ashaka kwerekana uburyo ngo se ngo yashimuswe n'ibindi bitandukanye, ariko wamubaza ibibazo bitandukanye akarya indimi. Komeza ukore like na share, ufate inkuru yacu sharing inshuti yawe, ibwire nayo ikore subscribe. Nurangiza nawe niba utarakora subscribe, ukora subscribe ukande kunzogera iri ruhande gatoya, bigufashe kuba inkuru yose dushyizeho uhita uyibona ako kanya. Ikindi kandi niba mu ijambo ryanditseho subscribe hari kirimo ibara ry'umutuku, nabwo biragenda neza cyane, rikandeho uwo mutuku uvemo, ubundi tujye tugendana neza cyane umunsi ku wundi, isaha ku yindi, kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru, amasaha yose tujyana tukugezaho inkuru zigezweho kandi zizewe kandi zinateguranye ubuhanga hano kuri RGTV Rwanda. Birumvika rero dukomeje n'inkuru yacu. Umunyamakuru yabaje Kanimba impamvu se atakurikiranwa kandi ibyo byaha ari we ugomba kubibazwa mu buryo busa no gutandukira. Yahise avuga ati papa yavuye mu Rwanda mu 1996 ahunze ubwo bashakaga kumwica. Ntabwo yahunze kuko adakunda igihugu, nuko bagerageje kumwica. Umwarimu wa politiki mpuzamahanga akaba n'impuguke mu karere k'ibiyaga bigari Chirac yavuze ko atemeranya n'abavuga ko inkiko z'u Rwanda zidafite ububasha bwo kuburanisha Rusesabagina, ndetse n'abavuga ko yageze mu Rwanda ashimuswa. Ati ndakeka dukwiye kuba tuvuga ku bijyanye n'ubutabera buciye mu mucyo, kubera ko iby'uko Rusesabagina yageze mu Rwanda bizasuzumwa n'urukiko. Yakomeje avuga ko ubutabera bw'u Rwanda budakorera mu kwaha kwa guverinoma. Yavuze ko mu gushyira umucyo muri uru rubanza rutambutswa mu buryo bubashisha abantu b'impande n'impande gukurikira, bigaragara uko ubutabera bushaka gukorera mu mucyo budahishe ikintu na kimwe. Ati ubutabera bw'u Rwanda bukora mu buryo butandukanye cyane n'ubuyobozi bw'igihugu, kandi ikindi kintu cy'ingenzi mu rubanza rwa Rusesabagina nuko ruri gutambuka ku mbuga nkoranyambaga live, abantu birebera uko bigenda umunota ku wundi. Nuko baba bashaka kugaragaza ko ubutabera nyine bw'u Rwanda bukora neza, baba bashaka kwerekana ko bigenda neza cyane. Umunyamategeko Gatete Ruhumuriza Nyiringabo yavuze ko Rusesabagina yagiye ku karubanda agahamya ko yashinze umutwe witwaje intwaro, ndetse ko yanabyemeye mu rukiko. Ati guverinoma yemewe na Loni yonyine niyo ifite uburenganzira bwo gushinga umutwe witwaje intwaro, ntabwo bikorwa n'umuntu ku giti cye. Igihe umuntu abikoze ibyo bigize icyaha cy'iterabwoba. Yibukije ko hari abantu 9 baguye mu bikorwa by'umutwe wa Rusesabagina, abana barenga 100 bagashorwa mu mitwe yitwaje intwaro, ibikorwa remezo bigatwikwa n'ibindi. Ati ibi bintu byose ntabwo umuntu ku giti cye yemerewe kubikora, mu gihe abikoze akurikiranwa hose ku rwego mpuzamahanga. Rero Craig yavuze ko hari abantu benshi banenga ubutabera bw'u Rwanda, no mu gihe urubanza nyirizina rutaraba bakavuga ko byari bikwiriye ko ubutabera buhabwa mwanya bugakora akazi kabwo. Ati kunenga imigendekere y'urubanza na mbere y'uko ruba ntabwo bikwiriye. Nabonye inyandiko ya page 300 ikubiyemo ibyo Rusesabagina akurikiranyweho. Navuga ko umukobwa atoranya mu buryo budasanzwe iyo
avuga ku bijyanye n'ibimenyetso bishinja se. Anenga yavuze ko amashusho yo kuri YouTube yumvikanye nabi, ariko ibimenyetso bikomeye muri dosiye ya Rusesabagina n'ubutumwa yandikiraga abarwanyi n'ibimenyetso by'amafaranga yoherezaga abarwanyi bari ku rugamba. Yavuze ko ibyo bimenyetso bikomeye ari nayo mpamvu umwana we adashaka kubivugaho, bityo ko aribyo bizagaragara mu rukiko mu minsi mike iri imbere. Rero Kreki yavuze ko urubanza rwa Rusesabagina rukwiriye gusigira isomo itangazamakuru mpuzamahanga, kuko ryashatse kugaragaza uyu mugabo nk'intwari. Birumvikana rigaragaza ko umuntu nkawe adashobora kujya mu bikorwa by'imitwe yitwaje intwaro mu Rwanda no mu burasirazuba bwa Kongo. Ati Rusesabagina ashobora kuba yarakoze ibintu byiza mu gihe cya Jenoside, ariko ibyo ntibisobanuye ko adashobora guhindura umurongo wa politiki ku buryo hari ibyaha bikomeye yaregwa muri 2021. Amateka y'aka gace agaragaza ko ibyo bishoboka. Gatete we yibukije ko mu bimenyetso bishinja Rusesabagina harimo ibyakusanyijwe n'ubutabera bw'u Rwanda hamwe n'ibyabonwe na polisi y'Ububiligi ubwo yasakaga inzu ye hamwe n'ibyatanzwe na FBI, ko ibyo byose ari byo byitezwe mu rubanza rwe. Kuri uyu wa gatanu rero tariki ya 26 Gashyantare ku isaha 2:30 hateganyijwe isomwa ry'umwanzuro ku rukiko ku nzitizi zagaragajwe na Rusesabagina mu iburanisha riheruka. Urumva ko rero ni byinshi uyu mukobwa yagiye abura icyo avugaho, akagenda asimbuka byinshi bitandukanye, ariko uyu munsi nibwo turabonye umwanzuro ku bijyanye n'ibyo Rusesabagina atanze nk'imbogamizi kuri we. Reka rero mbashimire, mbifurize gukomeza kugira uwa gatanu mwiza cyane, ariko muri kumwe natwe hano kuri RGTV Rwanda.